lubbuuteenya jireenya keenya isii wajji malee jiraachuu hin dandeenyu. Ni dandeenya isii wajji jiraachuu malee isiin adda baana jiraachuu baga nagaan nu eeydan warra sulultaa baga jiraatan baga walgarre alhamdulillah. baga rabbi wal nu garsiisee inshaallah sulultaa jaangaa baguma rabbi asiisin fideewu silaa as dhufuun turre nuti sababa keeysan dhufne sababa keeysan as dhufne baga rabbi asiisin fidee nuus as fide mar'imaan lafat mar'imaani asii mar'imaan lafatee nyaati bakka wal arkuu qabnu wal garre asii bakkitti wal arkuu qaban akkasimi bakkitti wal arkuu qaban jigadiimi as bakka wal garre asitti sululta 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 akubata kubsifta bakata kubsifta nama ontahin atu firra tufta nama ontahin atu firra tufta atu firra tufta sululta 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 alhamdulillah baga wal garre inshallah baga nu jiraatan warri sulultaadha wannin isinin jechuu fedhu namni tokko hogga deemu maalummaa fi ibsa bakka jirutti bakka deemutti maalummaa fi ifirraan dhiisu wanni isinirraa natti tolu amantii teessaniif jalaa dhiisuu dhabu bakka deemtanitti if jalaan deemtanii asitti mallattoo teessan garsiiftanii islaamummaan isin bira jiraachuun kun hedduu nama gammachiiftanii jazaa rabbi isinii haa kafalu. Nuti namni warri islaamaa muslimtoonni bakka deemnutti islaamummaan amantiin lubbuu teenya jireenya keenya isii wajji malee jiraachuu hin dandeenyu. Ni dandeenya isii wajji jiraachuu malee isiin adda baana jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Namni amantii abbaa fi jijjiiru rabbi warra amantii abbaa fi jijjiiru isin taasisin. Garuu gaa wanni takka takka isin dhabamtu rabbi isin haa sirreessu. Waan isin moggaaya yaa'u waan qalbii isin cabsu rabbiin isin haa fayyisu. Wanni qalbii nama cabsu takka takka numa jirtiimi bakka hunda jirti rabbi isin haa sirreessu. rabbi isin haa sirreessu. sululta 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 tiya sululta sululta galato min ja'a bakata kumsifta bakata kumsifta nama ontai sululta atu firra tufta rabbi sirra khasu. Wassalamu alaikum.